o traw thlani somni paruk inrin ni kan lo thleng le ta tunruma hianin khovel thuthar langsar te kan han lor le dona video bulletin nan India le Pakistan boruak so sang mek hi tlema zong han tar lang ve le lokila tuna hian an la boi chho meka an boina hi alakal chhojel don pon ni na hriata heta hian India hian engang thekin nge ma alak zel don ti hi thil hriat chagom tak pakhat te pon ni na lang kan ponta kang khanin Pahalgam Kashmira helpol poi khoina wang khanin mi somni paruk zet tourist kha an thi ani kha India thinarim hle maya Pakistan thil ti nge ya India kha nanga ya kha wang khanin boruak Pakistan ne na so sang chhota ni ber maya India a Pakistan High Commission a diplomat te ni chung in thiar chuak tur khan India khan hriat tirna pe ya tin India ne na sang khajuka somruka Pakistan inremna Indus Waters Treaty po India chona chhuwa sana ni kha helai Indus lui hi Pakistan lam hian mangtang kai ve veo maya tuin turatan tin agriculture lam atante helai Indus lui tui hi an mangtang kaya maro chu he treaty hi India chona chhuwa sana harsatna Pakistan chon helai rambia la hian atok chho ve mek bokani Pakistan po hian India malak hi achang leta BSF jawan pakhatte anan manin anan hreng ren ro na tin malak na dang po Pakistan hian kalpui boka chutiang chuanin chu aya malak na lian tham chula kalpui ani dona ni tin Prime Minister Narendra Modi le Rajnath Singh de chuan an soyani kha hemi te pani inkara hian in dona achuak thai maya gem ti te po hingai danom mekania mitam tak chuan chutiang lam hoi te po chuan an soi renga Union Home Minister Amit Shah chuanin April ni somni panga khanin meeting poi mo takana yani Pakistan ne na kumsang azuga somruka Indus Waters Treaty an nei inremna an siam su tito pani thu soin malak zel dan turte an soitlanga World Bank chuanin India in Indus Waters Treaty achhuwa sana kha inremna vongreng turin hriat tirna India hi ala pelo thungani Army Chief General Upendra Dwivedi chuanin Pahalgams be puitha kani nuwa thilam dan thlir le turin April somni panga khanin Kashmir thleng boka Chief of Armed Staff COAS chuan Jammu and Kashmir ven himna din mun chungun takin an enfiati soin helai bel boruakom dan ten soitlanga Rahul Gandhi point Pahalgam safir fiak baina liam tuarte tloin Kashmir hi thleng bokani chutiang chuanin India politics chu helai bela hian a fule ta thup maya India hian engangin nga chanle don ti te pressure tuna hian om chho mek bokani he bela buena chok mek wang hian in United Nations ho tu Antonio Guterres chuan India le Pakistan chu maximum restraint mang turin na ngena in sum theina lantir turin na ngena United Nations UN Secretary General Antonio Guterres chuan India le Pakistan in kara boruak almek chu timit turin he rampani te hi in sum ram turin hangen ve mek bokani hetila hian Pakistan Army chuan line of control mun then khata Silai han pongka chiam nia hriatania he hi Indian Army chuan an chang let ve ngal bok Pakistan Army chuan line of control bula raltuam an kap chuak ni in Indian Army official te chuan han soya Jammu and Kashmir Pahalgam safir fiak be puitla kani atangani engemozat nuani line of control amun tren khadaral tuam te naw Pakistan lam army hian an kap ni in Indian Army te chuan news agency ANI an shrila Indian Army ina thatakin Indian Army chuan an changlet ve ngal maro chu boruak chezo kemo boruak dom lo jok thleng hria talani lovani India le Pakistan boruak sang chho zelo wang hian India chuan Kashmir a fir fiak be puitlak na dap chuan na thapuina thomek India a Kashmir a Silai keng dap chuan ha hi sipai le police security force te chuan ngor takin an kalpui meka ram ngo atelutin chutiang chuan dap chuan han thoka helho mun te an zong chuaka Silai engemozat an mu chuak to nia soyania tun naya civil mi te beina raplak ber thleng wang hian India hi thinrim hle kan ti to kha New Delhi chuan Islamabad chu mo phur tu anga ya helpol te nena injom na na yangin anga yani
hewang hian in Pakistan ram chunga helpol mun ma te India chuan a bei mayangem hindo thlona hmangin achule mayangem ti chu mitam tak rindan ani mek bokani. US President Donald Trump chuan India le Pakistan buena chuak mek chu tiso sang to lo turin le muruak ti dai tura mala turin ram pani ruai tu te nge na India le Pakistan te inkara in lai chin na chemek hian ngei vena hlo chho hle heti la hian Modi party ami le sa then khat chuan military response lian tak nei turin ngen nan siam nia hriat ania Pahalgam smuna helpol be pui thlak na awanga poiselo nun na somni paruk zet chana nei nuwa India amol pho nia soin hewang hian Modi sarkar chu helpol chetna sipai manga chang le turin nor na tuna hian om mekani India General Upendra Dwivedi chuan Prime Minister Narendra Modi an poikhoi tu te chu ato phlenga zui turin ati ni ina soya hewang hian Kashmir atloa malak zel dan turan soitlang ni a hriatani India Airlines pani Indigo le Air India chuan Pakistan airspace khara ni awangin international route then khat United States le Europe kalte a ngong anei ti soin hewang hian thlona thlo hun le senso po ti danglam ani thu atar langa umsan le sompako khan India in India thunun na hnuaya Kashmira thijil bompok wanga paramilitary force somli vel achan hnuwa khanin phubalak na Pakistan ram chunga sipai be pui thlak na lian takin India chuna kalpui ani kha khatiang ang khatuna hian thlengleangem Modi kai hruai Hindu National Bharatiya Janata Party hruai tu engemaw zat chuan Pakistan laka sipai chakna kalpui turin Modi hian kar nia soi ania hetu hi Hindustan Times sonaron tar langa ram pani te hian Muslim tamna Kashmir chu an ram anga an ngai ve ani ka India official te chuan kha poi khoina kha Pakistan nanin zomna anei ni nan soya Kashmir police te chuan rin hlel pathum man to boka mi pani chu Pakistan lam mi an ni thuan soi nge India chuan he poi khoina ne na in zom man te hian ni na latar lang lova Pakistan lampang mi nia soi hi adik tak ani chuan in Pakistan ne na he poi khoina hi in zom nia soi hi adik don tina ania tianga ni chuan in malak na lian tham le military campaign lian tham India hian kalpui thut thei ti chu thilom dan atang hian alang fia war maya uri beina wang le puloma beina wanga India in helpol laka phubalak na lian tham taka kalpui ang khatuna hian thleng ve thei ring ani chu midam tak ngai chan me kani bokani ole indona thuthar han ngai thlale doni le Russia Ukraine buena hi akal chho zela tuna hian Russia chuan lian takin ma ala hi Donald Trump chon na takin Putina asoi sel Putina laka Trump thin rim ti tepon soila adik mayome Russia missile te chuanin Ukraine a chiat na lian tham takan thlen le ta ser hi Parkhomenko apartment building chhong nia sang chu Russia missile tenan kap Kiev khotlang lama omni in heta hianin mi som pani zetan thia mi somret pasarian liama chiat na hi turu hle Trump chuan Russia President Vladimir Putin an Ukraine be pui thlakna kalpui hi ain sumangai ni ina soya Trump and Vladimir Putin chu stop tein amalak na ti top turin adu thuwa soi social media post a US Vice President JD Vance point Kiev le Moscow hian ni engemaw zat chunga inrem na tura inbiak nan nei tran lo chuan Washington chuan akutasil to don ani tina soi Finish line kan en tir to ani tin Secretary of State Marco Rubio chuan hasoi ve boka chutiang chuan US po hi Russia Ukraine inrem na tura malak na hian a beidong ve tran ni te pona hriat hiala Russia be pui thlak na thara hianin missile som sari le drone za somli panga borvelan ka plut ni a hriat ani Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan he be pui thlak na hian sipai na in zom hun te Russia chuan a be ti soin poiselo mi pui mun ma an be lo thu atar lang thung ani hetila hian Gaza lama po in dona hala om chho zel maya Israel le Hamas in kara in beina lakal chho zela Gaza in dona na sa tak achuak na kara Gaza in dona lian tak achuak kara Defense Minister Israel Katz chuan Israel Defense Force te chuan man son zel tia soya
mase en thlaifa hianin mantau takan pe ani indona wang hianin chiatna lian tak tak te chana na sa takte lona na sa takte athleng mek ni na soya ningani khan Israel sipai pakhat reserve pakhat chu Israel chona chan le towa RPG puak wangin Israel sipai dang an hliam bokani he gaza in bena hian hlotlin na ro pui takan changa mase chuti chung chuanin Israel ta na thil hlo om sipai tan po him lo chutiang chu kan la tok vezel boka hlotlin na kan nei rol hian chan na arun thleng ve bokani hati tuna hian Israel sipai te reserve ten an IDF sipai sangtel chuanin gaza hianin be pian thlak mup mupa Hamas fiak ti botumin hoisen takin malak nan la kalpui zelani tin Israel Defense Minister Katz chuana soi Israel Defense Minister ina thuchu asiama tangadar kar khatnuwa IDF chuan Gaza City a Zaitan venga be pian thlak le a Gaza Strip chimlama hianin in beina sang a omme kani IDF chuan security zone buffer zone te an siama chuta chuanin Israel sipai nge mozat an luta tin he security zone Israel chuan ati zau zel bok Israel sipai Arabic tonga thupuang tu Colonel Vichayardi chuan Palestinian mun ma an bei tur me pati chuaka helai mun atang hian mi puite inin thiar chu angai ani Hamas ho helai area hian an toma be pui kan ron thlak don ani tin na puang chuak le a hemin hu hian Gaza mi pui nga mazat chuanin mun ma an chuasana mun him nia an ngai te an pan le bokani Gaza Hamas ina an ran Civil Defense Rescue Agency official Mohammed Al-Mogarir chuan Israel be pui thlak na thara wangin mi somli velan thile toni na soi Palestinian Authority official news agency wafa chuanin Palestinian nupa kumupato te chuni min khan Zaitan bula Israel lai pui ka wangin an thi tia soya Palestinian dang pakhat chu Gaza City a sajia venga indo thlona manga be pui thlak na athile bok nin Palestinian news ta chuan an puang Ufa news chin chedanin Gaza marlama ve bok zabelia le beit hanauna drone be pui thlak na Palestinian panian thi ti tarlana ni boka Hamas Civil Defense Agency chuan Gaza chimlam khan Unisa Al-Mawasi area puan in bayania wangin mi panga hanthia nu patuak then khat puan tel hetila hian nimin lam khan Israeli fighter jet ta chuan khan Unis chimlam Rafa Tel Sultan venga Israel Humvee car RPG manga kap tu helpol then khat te an baya heta hian helpoling mazat an thi ti tarlana ni hebe pui thlak na hian IDF 205th Reserve Armor Brigade a 5250 battalion sipai pakhat chuna takin a hliama sipai pani dang pon hliam bok nia soyani hetila hian Hamas Civil Defense Agency chuanin Israel in Gaza marlam zabelia in pakhata be wangin mi somni pathum an thitling to ti an tar langani Civil Defense Team chuan Israel beina wang khan tuna hian ruang som pakhat lak chuani to thutar langin zabelia hianin in beina lian takin tuna hian akal chhole mekani IDF chuan zabelia area hian Hamas command and control center han beya heta hian Silai nge mozat an muchuak ti tar langin Hamas ho man thin infrastructure le bungro poimo te po an recover bok hetila hian IDF chuan Yemen na tangin Houthi ten missile an kap chuak le ti soin Israel chimlama siren ti ri kani Yemen na Iran thlop Houthi te chuan tukin Indonesia nga khanin ballistic missile an kap le Israeli air defense ten hlotling takin an lo kap thla he missile hi Israel ram chunga lu tak tak mai Israel lam hian an lo kap thla ti tarlana niya he poi khona thlenga hian hliam le chiat na lian tham report a om hri lovani Israel chimlama bir saba le a che vela ral kheldar ti ri kania hun zawzo ka arni alert warning ti chuani boka he civil mi te chuan an phone na tangin notification an donga siren a ridon ti hriat tir na nia chutiang chuanin mun him lama anin saseng ngalvat boka mitam tak chu bunker ate shelter ate an plan lut manani long range missile beina Yemen na tanga ron thlok chu
Israel lam chuan an lo kap thla ti an puang ani March ni som pariata IDF in Gaza Strip Hamas laka beipui thlak na thar an kalpui le atang khan Houthi te hian Israel lama missile ballistic missile som ni chuang an kap lut hanti khan Israel beinan ballistic missile som ni an kap chuak ta thi jok tiang Israel van boru ka ron lo ma hian Israel hian an lo kap thla deuh zel ani drone nge mazat Houthi te hian an kap to boka missile singa achan ve chawin Israel hi aron pandinga heiwang hian an missile som ni zinga azat ve chaw wang hian Israel chuan siren an tiri ani ole tun haya US chuan Houthi laka hian beipui thlak nan kalpuya lian takin an nur ani kha Iran nena US nuclear deal tura hianin nuclear deal nei tura inbek na omek lai hian nataka Iran pressure pek nan Iran thopui helpol Yemen laka hian US chuan sipai campaign nei ni in alanga amate pon lo nei to thoma se tu na hian Iran le US nuclear atana inbek na nuclear deal atana inbek nan kal chhopui lai hian US hian na zokin Houthi te hian nur ani kha B2 mangtele F16 tele F15 rualte helai Yemen mun ma Yemen a Houthi mun ma beitur hian an thlok chuak thina Diego Garcia base atangin B2 te hian thlok chuak tlang pui chutiang chuan lian tham tak takin Ras isa mun te pokar masalok khan US in do thlona te chuan Yemen longchol muna Houthi te man tuial thei bom pui bom pathum lian tak tak te chu alo ka pal towa raplak takin helai mun hi US chuan alo suwa samsak to ni kha ama ero chu Houthi te hian Israel laka US jet na phubalak na ni Israel an chuan ta zoka Israel ballistic missile an kap chuak hala ni kha hei tuna tukin zinga khan in Houthi te chuan Israel bainan ballistic missile an kap chuak le ngat maya hei hi Israel ro chuan no kap thla hei hi Israel lam chuan an kap thla tian puang bokani ole tun hai chho hian Houthi te hian Israel bainan ballistic missile an kap chuak le ta fo maya Israel hian nikum lam khan voi ni lian tham tak takin indo thlona hmangin Houthi te hian lo nuai towa khami nu khan lian tham takin Israel hi achele ta lova amaro chu ballistic missile hmangin Yemen Houthi te hian Israel hi an bei le tak fo wang hian Israel hi achele thoi na rin omani tit for tat ha mitaya mitti thupui vong tu Israel hian Yemen Houthi te be na hi an liam mai na rin om lova na zokin ron chang let le nge yang chuti line US le Iran ten nuclear deal nei turin biak na nakal chhopui zela mason na omni te pona hriata ma ro chu an bei sayang hi a thleng thayang emti hi hriat thei ni lovani he inbiak na hi a hlo chamani chuan kan pon tak fo ang khan Iran bei tur hian Israel chu in po chamup mupa drill te po lo kalpui to ni kha Iran beita se Iran in ron chang let ngal dona sumi lo chan let na tura Israel lo in ven na tur le Israel ina Iran ral thuam alo dole dan tur te Israel chuan drill a kalpui mup rengani dila hlo chamani chuan Iran hian be tok nge yang ti chu mitam takrin dan le media te chatui ber ni mek bok ole Middle East thu tharte Russia Ukraine no na thu tharte he channel atang hian kan puang thina nitin deuh tho puan thina niya min ngai thatu te chunga lom thu kan han soi thar le a khati chin kha voina ta na kan ti chhuwa thei le kan ngai thlak thei chu han ni le ta phot se in do na thu thar ber in lo ngai chang zel don nia kar top chul man nuam vekule